ngomong pedidi ngedelang yen mata tinggalin beli usap yen matane edengan kenyam manis adine yening aditan sidang nanang sabar adine pedidi ceritain beli rasang barang-barang yang bisa dia nulungin hati subane adi nyerita karasap suba beli untuk kadine kalahin tunangan itu marah beli merasa ada bibit tresna sane mentek reng hatin beline dan sidang nanang sebat adine pedidi ceritain beli rasang barang-barang beli misalnya nulungin hati subane adi nyerita karasap suba beli untuk kadine kalahin tunangan itu marah beli merasa ada bibit tresna sane mentek reng haten beline subane